ama sa pining Hetna Belap Kuki channel THUSOH LAHKHOM neiho zo se na bon on neiho pa tunung jong VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom ki noite Ukraine sepaiten counter offensive hata chil ha piu tol hana Ukraine mi piten a chaina lam hi amho dinga ki khel na khat hung dingin kinepna aneyo vin hi Ukraine sepaite hin tulitwa hi Kharkiv salam ka hi la zone dinga hata ano jingo chu hi hichilai mon hi Russia ten gal hin bol panwa anato phao hin tu chana jong atam zo hi ato pha jingna layo chu hi hinla Ukraine sepaiten agang theipina nungchu do dinga ki gut na chu aneyo hi achi sa September akipat na hin CPU counter offensive hi tu ni chan hin agom gomin kilometer sangit val gam hop sung akinung la zo tai tin kaifa kon tu phondo chun ana sei na hi hichi anung la zo umun ake khat vel sunga hi angai na ki man chan ho normala achi la thaina dinga pan ta ta la jingo chu hi tu din muna hi Russia te hi kinung hinuwa oskil wadung solam kaya hi pan muna thala u chu hi hichi to kilhona chu Russia in gali alal hilovin asipaitiaw atha bia ki tha khop tu mo regroup hiwa kisayo hin chule hichilai mun huwa pa na hi frontline mun ho hata atha ka phet kinovin Moscow a kon tu phondo sun ase ni hichi tu to kilon sun Russian Defense Ministry in THUSOH anaina air rocket le artillery force hon Ukraine Armed Force so chunga na sata in buluna kaphumna anei vetin anatin hi chule Solam Donetsk region de achun high precision bomb homang cha anki ka min aseyo nahi alangkhana riutel THUSOH phondo na anei dungzuin Russian President Chief Envoy hi tia ki sei Dmitry Kozakitipa makaina Ukraine chunga gal ki bol hi ki hoto na uma chamna hin lut na dinga peace deal nei ding Russia in Ukraine gamsung to phading hai sanding tia agun chu Vladimir Putin in anasan pi poi tin asejin hi hichi THUSOH hi German Chancellor Olaf Scholz in Russian President Vladimir Putin aneki hopi diplomatic solution om theina dinga lampi ngai to dinga ana ho limpi zowa THUSOH hi ekiti United States Intelligence Officer hon akisel gu jing thugu phondo na ananei dungzuyun Russia te hin achi sa phat sunga hin chamhlat gam tampi electiona ki kumna anejun hichia chun dangka 300 million val jing ana sumong uvina hi ativina hi hichi THUSOH to ki manin United States top officer khat chun hichia ki phongdo ho chu thugu ki sel ho zala athem khat bo hinalai dingin ana seijin hi report in a say dungzuin achi sa kum sangni somna li kumapat Russia in chamhlat gam dozen nilam ki kumna anayo ve anatin hi hichi gam ho la chun Russia hon am ho kinai kimat pi longdei ki ba pi party ho sule candidate so chu paisa to sotna anei jingu a hi tivin hi hinla hichi gam ho chu aminu wang asai do di povin alangkhana AFP news agency ten aso do dungzuyun hichi gamho la chun Bosnia Montenegro Albania chule Madagascar gamho jong apangi atina hi Albania's Democratic Party ho di chun achi sa kum sangni somnasigi election chun million ke langwal anamu uve atibe na hi chule Ecuador muna Russia embassy achun achi sa kum sangni somdalile sangni somnasigi kumni sunga chun sumtampi amu ve atina hi Thulunin asaibena Brussels khupi chu Russia tiani chi paisa ho hobdo na right wing candidates ho gi thopi na le amho deilama om theina ding uwa chule sumki pi do to na chu akisim thu contract chule Europe gamsunga company ho dana ki sim ho chule cryptocurrency ti ho hi amang chajiu ve atiwin hi hechi kingo na hi ama sapin hitalovin achi sa phana jung Washington in Moscow chu VANNOI chamhlat gamho milhanna electiona ki kumna nei sa anango ajing saw an hi hinla Kremlin in hi chingon ho zo si chu
bul lebal nei lo hi atinaw chunga achi sa kumsang ni somlagup kuma United States presidential election a kikuma ango naw jang chu thudi lo hi ati zo vin hi VANNOI hoinun guzu asilam banga agi khel zinga ade atukum kumsang ni som nilani sungjinga jong VANNOI muntina guzu ni set mato abalo zia ha setna agama VANNOI miten atu jingnaw chunga tu tha sun nel digam kaya ho gamset dan alam dang di to honin artificially ti chu angaya sa hilo mihimin asim thua guzu sa na chu United Arab Emirates in anachil ha pi zingo vinahi hichi cloud seeding tia ki he kisim thua kun guzu sa na chu twin turbo engine len namang cha a lenna halang te ni a chu sir canister ti chu chi zat khat akap do na mangcha chu mai bol la a anakap lu jiu a hi tolama pan sa worker hon computer apana mai bol kinot namun ho chu a holova am ho ta sa na dung zuya hichi len ho chun apo chi asor chu hichi mai bol ki he la ya chu anakap lu jiu a hi hitia chu minute somlanga apat somthum ho zole go chu zupanji thei a hi kiti he thei kha chu gulf region ta ki he ade a hichi gamsungin hope United Arab Emirates gamjong hi nasata anisa satna nel digam ahin VANNOI gamset na loi khana ki he gamjong su hi a hi hichi gulf gam ke ya gamo hin kumsunga go 100 mm bo amu zawji hi alhang pia hi VANNOI hi hupsa go mozo dingdan hile 990 mm hi zo ding hi hiti zia chu hi chinel di gamhua na sata a asat na chunga gu tui ngai chat na hi sangle ji chu hi hichi don but na san chu cloud seeding tia ki he hi ahin hichi hi amanting ole angaya sanga somapet somthum ti chu 10 to 30% agu hi ningzima amu zo thei ova gamsung pumpia manding tui thi ho hi aki kholtup aman cha ji theyo a hi United Arab Emirates in agam mongmonga asat se hilova gamsung ahung khan to jing to hlona mihim pun jingle sumkol ve naw ahung punja jing to hlona tui ngai chat ni hi madang laya sanga ha ta a khole jing chu hi a hi phat masa jema chu am ho gamhin desalination ti chu tui khanglin tui chidim se jing chu su thingna anewa aman jiu hin hi chu sumtam pp lu na hi hinla tu tha cloud seeding tia ki he ha ta akon phat som na amu to hlona hi chilam zo a hi ki he yo hi tai akiti Haiti gamsunga economic crisis chi ami pi gan thaya omlaya Prime Minister Ariel Henry in athabia thaoman kalnadinga phondo na anei to hlonin mi pin lungkim lowat sanan kiphinna anane zuna hi hichi kiphinna chu achi sa Tuesday ni kho Haiti capital Port au Prince khupia anane yu chu an kho sit to hlona kiphinna nei tampi ho to sepaite kidin te na a akiphin milham tampin thina atu danun Haitian journalist on aseyo nahi hinla tu chanhin ichia thi chu mi zanham ti chatwang het na hinai poi akiti mi pilung so ho chu gamsunga crime sangjinga thilman sang che jing hichi chung chuna government in thaoman akal sa be ki no chu lungkim lozia an ki phino hin hinla mi pi ki phino chun han hosit le jing phanova right police ho to aniki din te o hi kiti agi phin mi pi ho chun lamlaya mai halna aneywa achi lewa le gari le public properties ho chu su sit na aneyo hi hichi thu to ki met chun prime minister pun mi pi ingta umuwa khansit no chu abol loadingun anatimin chule gang violence ho su thip zo a hinadinga VANNOI gamhon panpinazong anena dingin anathumin hi hinla prime minister putim ne sumi pin don sen zong anei pon hi aji su gamsung hi government kiti umlo banga anisia crime sangjinga
gamsung atam zo hi galgu bol a hi lo le geng hon alu zo hi tai ki ti hi chi geng ho chun sun changlai kisan jinga zong mi chomna thilsi bolna chule mi pui manga kelhet sa ti ho hi anisi banga achi hla pi zingo hi hi ti ho zo si zia gamsung mi pi ho chu chimcha zingo hi tai ki ti hi chi geng ho chu adea achi sa kuma president Jovenel Mosi galgu bolon anatha zo wapen achalo naw hi anakho silhe jing chu anahitai Vietnam umta action film ki vizi ho hi atam zo mi himte Vietnam dinga tho thu hi zia a hi hinla tu tha ata ta thil su khana achi sani simgit ni khochun Mexican Navy ho akon hoido dingunga tuipi pam kayafas koma khamna thei pu ho chu speedboat na thei tup son anazam aniki tolo na hi hichi speedboat chu ding changle man gang te in Mexican Navy ten helicopter mangcha in chule tuipi chung le leisit chung lama sepaite ki thu in anadal ovin phat sot pi khat jovin speedboat na to mi gi no chu anaman do on amhon apo check ai lo le brick bangchana ki tom packet sang khat le jasagi le som segi le li akon kg sang khat le jasagi agi cocaine chu anaman do thaw vin hi ichi tu phon do na chu nisim som na ni khwa government in annei na bana akiman do mi git hole nisa chu kayafas kom hanglam tapachula kopia prosecutor office public ministry khuna pi do na anei ta vin hi THUSOH panapa na sinasan nga ho zo si achung si wa gi pa naw khet ko be THUSOH thai mu kit ka vin mabonon mangphale si be